Tangsalo hakotor Congress ni All India President ni chongmari songchajakha Bebagwi vote rijakha 96% Phainai 19 October or result rijana hini shaimanga. थांनाय 7 सेप्टेम्बर नि सिमे सongchajakha कांग्रेस नि भारत कथादि सामंग बुतां राहुल गांधी नि नाइकल मंबाय असाल नि सामंग बुतां खलाइजाखा आरो नि सिमिनो तांसालो बुद्रि खाबो फाइनाइ 19 अक्टोबर साइमानाय कांग्रेस नि कताल प्रेसिडेंट साबो अंगनाय नैचि बिसिनि यागुलो गांधी नु खोंनो कारै कांग्रेस नि प्रेसिडेंट अंगना थांगै तंगो ताबो कांग्रेस नि कुचुक बेरेमनि अजामारक राहुल गांधी न प्रेसिडेंट नि आचुक थाइवो आचुरिना मुसुक जागो फियाबा राहुल गांधी बायथांनो साखलायका गांधी नु खोंनि borok rok o asuk thani bagui choba khlaya khonai aboni yagulo gobangma o jamani mong kasawai phaika rajasthani montri okra ashok gelot president ni achuk thaibo achuknani bagui khani koksaka paithago mong kasawai phaika malikarjon kharge tei shashi tharor tangsalo hakotor rogoino chongmari angkha congress ni president ni achuk thani bagui no obut na harsaka congress president ni chongmari wo butika rajasthani congress ojama shasin pilot ashok gelot chongmari wo koplai angke bo rajasthani montri okrani achuk thai maiya karnai biniloge wo achuk thaino sankha shasin fiaba ashok gelot ochobani konori thangkha Tangsalo Congress President ni chongmari wo butika Congress ojama Joyram Ramesh Bebagwi 9500 voters ro o chongmari wo butri baika tabok Congress ni Bharat kathadi samang butang angui tango aro manjakha Rahul Gandhi bini loge o manjakha Congress ni kuchuk beremni ojama ro Bureau Report Kokhora